Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, a very important scripture that you all know. Okay, and I thought you that scripture to say. Okay, I want you all to say it. What is John chapter 8 verse 32? John 8:32. What is that? Confident बाबा, confident. Confident से बोलना है. You shall know the truth. You shall know the truth. And the truth will set you free. Well, let us go to the full scripture, because not everybody knows what is truth and not everybody is free. Amen? Not everybody is free. Okay. John chapter 8, I have it in Konkani here. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for the gift of Konkani and for your word that will be spoken today. Thank you, Lord. Then Jesus, verse 31, sorry, let's go to verse 31. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Okay, 31. Before you go to 32, you go to 31, okay? आपणाचेर बावा दवरलेलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें, तुम्ही म्हजे उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार. रिगून दवरशात जाल्यार. तुम्ही खरेपणी म्हजे शीस जातल्यात. Okay? The King James Version says, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. New King James Version says, if you abide in my word. Okay? Konkani Version says, तुम्ही माझे उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुम्ही खरेपणी म्हजे शीस जातल्यात. Hallelujah. Hallelujah. So there is something about this word continue. Okay? Something about this word continue. There are many things that God spoke in the word that we must continue to do. देवान आपल्या उतरान सुरवातीक देवान सांगले मोसेसाक जेन्ना तोंबू बांदलेलो तेन्ना. ओके? जे बलिदान ज्या बलिदानाची भेट जाताली त्या तोंबूच्या भितर ती कंटिन्यू दवरपाक जाय. Right? Then God spoke in the word in Leviticus. Okay? He says, okay, let's go to that word in the book of Leviticus. You know, here the Lord leads me to some deeper revelation, because Anasur, you know, like there is a hunger for God's word. Where there is hunger, God gives more. Amen? Put your mobiles on silent mode, please. Hallelujah. So you are sitting in a spiritual classroom. Spiritual classrooman कितें जावपाक जाय? टिचरीचेर अटेन्शन दवरपाक जाय. आनी टिचर सांगता तें आयकपाक जाय. Only difference is हांव तुजी टिचर न्हू. पवित्र आत्मा तुजो टिचर. सो तुजें ध्यान कोणाचेर आसपाक जाय? ताचेर आसपाक जाय. आनी तो सांगता तें तुवें आयकोंक जाय. Amen? Leviticus chapter 6, verse 12. Okay? And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in order on it. And he shall burn on it the fat of the peace offering. Verse 13. A fire shall always be burning on the altar, it shall never go out.
Thank you, Jesus. वेदीर उजो सदांच पेटलेलो आसूंक जाय. सगळे म्हणा, वेदीर उजो सदांच पेटलेलो आसूंक जाय. हालेलुया. ओके. आणि केन्नाच पालोवचो न्हय. दर सकाळी यात्नीक वेदीर लांकडां घालतलो, उलपावची आसा ती बडी उज्याचेर दवरतलो आणि एकताराची बेटीची सगळी चोरप ताचेर उलपायतलो. आय लायक दिस, यू नो, चोरप. चोरप ताचेर उलपायतलो. एक परी वेदी वेलो उजो सदांच पेटलेलो आसतलो. Now when I said I like chorop, don't think about that chorop. You know, that fat, what you put in your sorpatel. Hallelujah. देव आमच्याकडे आत्मिक भाषा उलयता. त्या दिसांनी आत्मिक भाषा सोजमो नासली लोकांक, कित्याक पवित्र आत्मा सगळ्यांक दिवंक नासलो. आदल्या काळान सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेळूंक नासलो आणि एक एकल्याचेर केन्नाय पवित्र आत्मा देऊन येतालो. देवाच्या प्रवाद्याचेर, देवाच्या सेवकाचेर एक एकल्याचेर पवित्र आत्मा देऊन येतालो आणि ते पवित्र आत्म्यान वरून ते उलयताले. पूण देवान आपल्या उतरान एक प्रॉफेसी केल्ली जोयल प्रवाद्या वरवीं, की शेवटाच्या दिसांनी हांव म्हजो पवित्र आत्मा सगळ्या मनशां कडल्याचेर उदयतलो. Hallelujah. He said, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy. Hallelujah. आणि हे जे देवान उलयलेले जे उतर असले, ते उतर ऑलरेडी ही प्रॉफेसी जाली जेन्ना Acts chapter 2, ओके, धर्मदूताचो इतिहास, जेन्ना सगळे शिस वयल्या कुडान अपर रुमान सगळे एकठांय जावन जेन्ना मागणी करताले आणि देवान दिल्ले, देवान देव दिवचो आसा ते बासावणेक ते रावताले, तेन्ना 50व्या दिसा ओ पेंटेकॉस्टेच्या दिसा पवित्र आत्मा सगळ्यांचेर आयलो. हालेलुया. आणि पवित्र आत्मा नासतना तुका आत्म्याच्यो भासा सोजमच्यो ना. There is a language of the Holy Spirit that only Holy Spirit will reveal it to your spirit. तुझ्या आत्म्याक ह्यो गुडार्थ ज्यो वस्तू आसा, प्रकाशनी आसा, ते पवित्र आत्मा उगडाप करता. जेजू म्हणटा, हांव येतलो पूण हांव तुका पवित्र आत्मा दितलो, हांव तुका एक शेराती दितलो. आणि जेन्ना शेराती येता, which is the spirit of God himself, देवाचोच आत्मो, जेन्ना तो आमचे भितर येतलो, तो आमकां सगळे सॉन कळोवन दितलो. Hallelujah. He is the spirit of truth. तो स्वताचो आत्मो आणि तो आमचो टीचर. Hallelujah. आणि तो आमकां शिकयता. Hallelujah. आणि आयज तर हांगासर तुमी एकटोल्यान जाल्यार पवित्र आत्म्यान तुमकां हांगासर हाडल्यान. Hallelujah. आणि जरी तर तुमकां हाडला जाल्यार तो बेश्टे खाली तुमकां वचोंक दिवचो ना. Hallelujah. कित्याक ताचे कडेन जे आसा ते तोच दिवंक शकता तुका. Hallelujah. आमी तर खाली आयदना, जरी तर तो आमकां भरिना, आमचे भितर कांय ना तुका दिवपाक. Amen. Hallelujah. So teacher तो, praise the Lord. So हांगासर देव फिजिकल कितें सांगता तांकां, पूण हाचे आत्मिक मिनींग असले तेन्ना तांकां गमन असले. हालेलुया. सो देवान सांगलेले वेदी बांद आणि वेदीचेर सदांच ते बलिदान आसूंक जाय आणि तो ओसो केन्नाच पालोवपाक जायना. एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, चोरप ती उलपावंक जाय. ओके, एवरी डे. सगळी म्हणा एवरी डे. एवरी डे ती मेन, यू नो, इम्पॉर्टंट ती चोरप ती उलपावंक जाय. हालेलुया. आणि तुका खबर आसा आत्मिक भाशान चोरप म्हणजे कितें? ते आमचे गर्भ, ते आमचे फ्लॅश, यू नो, आमच्या संसारीक मनाचे जे कितें आसा ते सगळे उलपावंक जाय. हालेलुया. वेदी जावन आसा तुझे मागण्याचे जिवीत. वेदी जावन आसा जेन्ना तू तुझे जिवीत तू देवा फुड्यान हाडटा आणि एकदांच न्हू, सदांकाळ. हालेलुया. Amen. See, I'm making a connection between the Old Testament and the New Testament. So there are some things God said to continue, and this fire
uzo had to be continued. Ye vedicir uzo sodaच aspak जाय. Okay? So it says Vedir uzo sodas petlolo asung जाय. Okay, verse 13 says, He ori vedivelo uzo sodas petlolo astolo. Hallelujah. Sodas petlolo asung जाय. Okay. Another thing that God told that should be continued in the tabernacle, there was the menorah. Right? 7 lampstands astale te tombun bitor jaka 7 diuda aslo. Right? आणि देवान मोसेसाक सांगले याज्ञिकान सदाकाल वचोन तातून भितर तेल घालपाक जाय जेन्ना ते पोंटीचे दोशीर जोडोन येता तेन्ना ते कातरूंक जाय ट्रिम करपाक जाय पूण तो उजो ते लायट ते लॅम्प केन्ना पालोवपाक जायना ते कंटिन्यू आसपाक जाय. Praise the Lord. So the lamp should never, the light in the tabernacle should never go out. Hallelujah. Can I go a little deeper? Hallelujah. So when this menorah, this tabernacle, the lamp was there in the tabernacle. Hallelujah. So was down aslo, ye light, ye lamp, just sat dude aslo. Okay? Tatun bitor. So ye light chenna pottali. This is the only source of light in the entire tabernacle. Okay? Ani uswad naslo. Ani thoughts uswad aslo. Okay? Ani akke tombu cover asle. Covered up asle. Itle asle covered. Ki baila uswad bitor enaslo. Can I tell you that? Baila uswad bitor enaslo. Thoughts uswad aslo. Te's lamp asle te uswad aslo. And there were 7 dude aslo. But all 7 were one lamp. Ek menorah. Ek lamp. Okay? Hallelujah. Some of you are already deep. You know what I'm trying to say. Baila uswad bitore inaslo. So you know whatever it is in the tabernacle, je kide tombon asle ek furniture that tabernacle achi sogle Jesucha moi ulaita. Hallelujah. Everything symbolizes Jesus. Everything symbolizes the Lord. Hallelujah. So in that tabernacle, the only light was the lamp. Hallelujah. As tu devache mondir. आणि तुझे भितर एकच उजवाड आसा तो जावन आसा जेजू. Hallelujah. So but why 7 lamps were there? Okay, little bit more. Okay, because there are 7 manifestations of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचे 7 manifestations आसा, which is in Isaiah 11, and I'm not going there. You have to read that. Okay, spirit of wisdom, spirit of knowledge, spirit of counsel, spirit of might, spirit of the reverential fear of the Lord. Okay, different manifestation of the Lord. Hallelujah. So एकच उजवाड असलो त्या तोंबून भितर ते जावन असलो light of this menorah, this lampstand. Okay, बायलो उजवाड भितर येनासलो. Okay, now there is a light in this world. या संसाराचो जो उजवाड आसा तो संसाराचो उजवाड थोड्याच वेळाचो. जे आम्ही चिंतात की हे सगळे संसारान दिसती पडटा ते उरतले हे आमच्या ज्या दोळ्यांनी पळयता. नो, इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन. ओके, सो देवाक नाका असले आमकां ह्या संसाराची इन्फ्लुएन्स आमचे भितर येवपाक. सो समजता? No light of outside should come inside. Is it too deep for you? You can understand? भायली लायट भितर नाका. माझ्या भितर लायट हा तो जेजू. He is my light. Hallelujah. And that light, तो उजवाड त्या तोंबून भितर देवान सांगले मोसेसाक. ओके, याज्ञिकाक सांग सदाकाल त्यो पोंट्यो त्यो दिवल्यो सांजेच्या वेळार ते चेक करपाक जाय आनी पेटोवपाक जाय. Hallelujah. Another thing that was told to continue was the bread of the presence. Okay, there was a table, एक मेज आसताले तोंबून भितर आनी त्या मेजाचेर 12 उंडे आसताले. Okay, there were 12 bread. Okay, and so the kalte bread, you know, like for one full week there was to be fresh bread, and then more fresh bread was replaced with the old bread. Okay, so sodakal tya mezacher unde asako jasle. There had to be bread, so it had to be continued. You see, it had to be continued. Okay, so let us go to John chapter 8 again and see what the Lord is saying. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for the revelations that you are
giving to your people, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, Jesus said these words to the Jews that were believing on him. Okay, now look here. The Jewish people, okay, Judeo log, okay, tanche kode asle te Mosesache niyam, right? They had the commandments, they had the law, and they were following that law. Te niyam te paltalet. Of course, it was given by God. Devanus te niyam dilele. Devan to korar kelolo punto zaunaslo adlo korar. Ani Jesu ailo amkan no korar diupak. Hallelujah. Takalagon jenna communion ami geta ye zaunasa sasni novia korarache. Hallelujah. Ye rogo Jesuche no korar korun getlo amche modekar. Hallelujah. Between us and God now there is a new covenant. Amen. With the blood of Jesus. And the old covenant was with the blood of animals. Hallelujah. Zanavaracham rokta vorvi to adlo koraraslo pun ata no koraram ka Jesucha rokta udeshi mella. Hallelujah. Balle. Amen. Amen. Praise the Lord. Aren't you happy that Jesus, come on, Jesus made a new covenant with us? Hallelujah. Ami suddenly named Raslin, ani Israel लोग म्हणतात अमित ते पण जेजून म्हटले ना बाबा तूच न्हू आता म्हाका सगळ्या संवसाराची सगळे पडसा हांव तांकां विंगयता माझ्या रगताक लागून. Hallelujah. That's why we are accepted. Hallelujah. देवान आमकां स्वीकार केला, देवान आमकां एक्सेप्ट केला जेजूच्या रगताक लागून. Hallelujah. Amen. But Jewish people were stuck with the old covenant. ते आदल्या करारारूच आसले. Okay? आणि of course न्यू करार अजून जावंक नासलो कित्याक जेजून आपलो जीव अजून दिवंक नासलो. पूण जेजू स्वर्गार थांब देंवलो. Hallelujah. आणि जेजू तांकां सांगूंक सोदतालो सोद कितें पळय तें. Amen. जेजू तांकां उक्तापे करूंक सोदतालो आनी जेजून उत्सव ह्या विस्मिता करून आनी स्वर्गीच्यो वस्तू उलोवन तांकां ताणें खूब शिकयलें आनी थोडे जुदो थिंगासरले लोक ताचे वयर विश्वास करूंक लागले, भावार्थ धरूंक लागले. Now you can start believing, but if you start believing and if you don't continue, you will lose what you get. समजता? जरी तर तू सुरू करता बायबल वाचूंक आनी जरी तर मोदेकार तू म्हणटा फॉरगेट इट, आय डोंट वांट टू रीड, म्हाका वाचूंक नाका, जाल्यार तू विसरतलें तुवें पयलें कितें जे लागीं तुका मेवलेलें पळय तें पासून. सो जायतीं जाणां आसा जीं म्हणटा हांव भावार्थ धरता पूण तेंचे आजून मुना भितर वचोंक ना देवा भितर. मू बरे विश्वासी आहे. यू नो जस्ट. And some people sometimes only remember Jesus in the Holy Week. That's the only time they remember Jesus. Because Jesus has become one of the gods. Not the Lord and God. Not like this. Was what? Am I sounding too offensive? I want to bring your attention to Jesus. Hallelujah. He is Lord, He is God. He is the living God. There is nobody like Him. He is seated in the heavenly, seated at the right hand of the Father. His throne is the highest throne. ताचे सिंहासन सगळे परस व्हडते. ताचे नाव सगळे परस व्हडते. जेजू ताचे नाव तो आमचो सोडवणदार, तो आख्या संवसाराचो सोडवणदार. Hallelujah, somebody. Amen. Amen. So all the year round, सगळे वर्सभर थोडी जाणां आम्ही तशेंच केलां. आख्खे वर्सभर हेचे वेस आनी होली वीकाक जेजू आनी मागीर होली वीक काबार जालो बरें खावपाचे फेस्त दीस आनी मागीर हेचे वेस आख्खे वर्सभर आमी फेस्तां करतात आनी फंक्शनां करतात, सेलिब्रेशन करतात आनी जेजूक आमी काडून एका पेडेस्टलार वयर दवरता सगळे मोदेकार आनी म्हणटा हांव जेजूचेर विश्वास करता. बट गॉड डजंट वॉन्ट यू टू बी सुपरफिशियल. मुना तो वयर हान जाल्यार झाड पडटलें. सफेस बी घातलें पूण झाड वाडलें पूण ताची मुना वयरूच हाड भितर वचोंक ना.
घोडपी जमीन. ओके, भितर वचोंक ना जाल्यार झाड तर व्हडले पासून जाल्यार वारो येतलो आनी झाड पडटले. हालेलुया. तेच भाशेन आमी जी विश्वास दवरतात ती, आमी जी बावट दवरतात ती, जर तर आमची मुना वचोंक ना भितर, जेजू भितर वचोंक ना जाल्यार ते झाड पडटले. आमची जिवीत परत आमी ते. That is the reason why people are not growing in the spirit. Hallelujah. Tell your neighbor, grow in the spirit. Grow in the spirit. Hallelujah. Some people don't even know what is spirit. I'm growing, can't you see? I've become big now. So grow up, when I'm grown. Look at my age. Your spirit is ageless. Your spirit is ageless. You are ancient. Hallelujah. तू एक स्पिरिट, तुका एक सोल आसा. सोल म्हणजे तुझे मन, तुझी भावना. आय एम जस्ट टेलिंग फॉर द वन्स हू डोंट नो. नको पळय तांकां सांगता. ओके, तुम्ही जाणा, यू आर व्हेरी गुड स्टुडंट्स. थँक यू. ओके, तू एक स्पिरिट, तू एक आत्मा. तू एक आत्मा. से हांव एक आत्मा. डोंट गेट स्कॅर्ड. तू एक आत्मा, हांव एक आत्मा. ओके, तुका सोल हा, म्हाका सोल हा. सोल म्हणजे कितें? The mind, the will and emotions. Okay, मन तुझे, भावना तुझे, ताका म्हणतात सोल. ओके, सो तू एक आत्मा म्हण हांव एक आत्मा. तुका भावना आसा, फिलिंग्स आसा म्हण म्हाका फिलिंग्स आसा. हांव एक कुडीन जियेता. आय एम लिविंग इन अ बॉडी. हालेलुया. सो हांव एक आत्मा आनी हांव कुडीन जियेता. ही कूड देवान म्हाका दिल्या तुका प्रिचींग करपाक. ओके, हे कुडीचो पर्पस आहा देवा पासून. हालेलुया. सो हे कुडीचो पर्पस, माझ्या भितर जेजू रावता. हालेलुया. तेच भाशेन तुझे भितर जेजू रावता. हालेलुया. सो ज्या दिसा तू जेजू खरें स्वीकार करता, ताचेर एक बावट ठेवता, तुझ्या आख्खे जिवीत तू तेका दिता, पवित्र आत्मा येता आणि तुझ्या आत्म्या बरोबर एक जाता. हालेलुया. हालेलुया. भले भले भले. Praise the Lord. I get excited about this because, wow, Holy Spirit, my spirit is one. Say, wow. पवित्र आत्मा तुझ्या आत्म्या बरोबर जोडून राहता. And the Bible says in 1 Corinthians 6:17, he that is joined to the Lord is one spirit with him. One spirit with him. So Holy Spirit and you are one. When you receive Jesus, it's not for everyone. Jena Jesuche tuzo full power to do it. Hallelujah. So Jesus wanted to tell people this. So Judo tell brother, oh okay, I think I believe in you. Maybe, but I'm not sure. You know, I believe in you, but Jesus asked attention. I believe what sister is saying about Jesus, but there's something else, you know. They come, you know, to bow at that. Okay. Jesus did research the punti, auna kore, ti, she, ti. Okay. Don't worry about ti. You go on the top. Hallelujah. You believe in Him. Hallelujah. Forget about us. Ami chuktile pun Deo cannot chukana. Hallelujah. Ami tuka fail that pun Deo cannot fail outsona. Hallelujah. And touch now Jesus. Touch now Jesus. Touch now Jesus. Hallelujah. Amen. So Jesus said to those Jews who believed in Him, if you continue in my word, if you continue, okay? Now, tell her, if you continue, come on, kushikate ka sa, if you continue. Tu continues, okay? Ata tu ka sa, tu continues. Okay, if you continue in my word, okay? So तुझे भितर मोजीन उतरतो रिगून रावत जाल्यार. Okay, so it has to be a present continuous tense. Understand? Okay, the teachers will be like, yeah, I know grammar, you know. A present continuous tense. That means it is a continual thing. Okay? Hallelujah. So सदाकाळ तुझे भितर देवाचे उतर तू रिगून दूरशी जाल्यार कितें जातले?
कितें जातलें? Then you will become my disciples. तेन्ना तूं म्हजे शिष्य जातले. Hallelujah. कोणाक जावपाक जाय शिष्य रे? म्हाका धरून मेवला पुरो. I'm just having a religion will not take you to heaven. Religion does not give you eternal life. Hallelujah. सासनाचे जीवित धर्मावरवी मेवल्या. सासनाचे जीवित जेजू ख्रिस्ताचेर विश्वास दवरून मेळटा. Hallelujah. ताचे सगळे जीवित असले, ताचे जीवित वर्षाचो उजवाड जावन असले. Hallelujah. In John chapter 1, and then it says in verse 12, जितल्यानी ताका स्वीकार केलो. Hallelujah. स्वीकार करप म्हणजे दार उगते कोड आणि ताका भितर घे. Hallelujah. तेका म्हणटा स्वीकार. जेजू स्वीकार केला गेला. No. तुझ्या जिविताचे दार उगते कोड आणि ताका भितर घे. कसो गेस्ट रूम. Be my guest. Don't this राव. जेजू यो भितर 2 दीस राव रे तू. नो प्रॉब्लेम. मागीर आनीक कोणी वचो हा गेस्ट रूम ताका दिवंक जाय. सो जेजू भितर दार उक्तें केलें म्हूण गेस्ट रूमान बसयलो. बस रे. ओके राव. ओके. मागीर कोण तर दुस्मानी येत आनी तुका दारान भितर चोर घुसत. ओके. गेस्टान कांय करूंक जायना. गेस्ट इज गेस्ट. हा? चोरून गेलो. गेस्ट वावडा हा भितर. पूण जेन्ना तूं दार उक्तें करता आनी म्हणटा जेजू यो. ओके. आतां हो रूम तुजो, हो रूम तुजो, हो रूम तुजो, हो रूम तुजो. आख्खें घर तुजें, हांव तुजें, तूं म्हजो. हालेलुया. आतां तूं म्हजो मास्टर, म्हजो धनी. हालेलुया. म्हज्या घराचो धनी तूं. हालेलुया. आप मालिक बन जा. चाबी तेरे हाथों में है. हालेलुया. चाबी सगळी ताच्या हातीन दिता. हालेलुया. आनी मागीर चोर येता भितर. चोर टाका 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 करून मारता. दार कोण उक्तें करतलो? दार कोण उक्तें करता? धनी घराचो. जेजू म्हणटा कोण रे तूं? हांव ह्या घराचो धनी. हालेलुया. पयले ते मालिक आसले, आतां ते मालिक. आतां हांव मालिक ह्या घराचो. हालेलुया. सो नाव द लॉर्ड फाइट्स युअर बॅटल फॉर यू बिकॉज यू मेक हिम द लॉर्ड ऑफ युअर लाईफ. हालेलुया. तूं ताका जिविताचो धनी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जितल्यानी ताका स्वीकार केलो देवान तांकां अधिकार दिलो बापाची भुरगीं जावपाक. Hallelujah. Oh, is it? After receiving Jesus, you now get connected to the Heavenly Father. And that Heavenly Father now becomes your Father. That is why Jesus was teaching the disciples that prayer, our Father. Hallelujah. Amcha Baba. But by the way, I'll go to that next time. About Hallelujah. He is our Father because of Jesus. Amen. So जेजूक जितल्यानी स्वीकार केलो सो ताका स्वीकार करूंक जाय. सो when these people say I believe in Jesus, अशें दिसता रे बरें दिसता अशें आयकोन ताची उतरां बट आय एम नॉट श्योर. सो जेजू म्हणटा तूं विश्वास जाल्यार आयज न्हू पूण जोरी तोर तूं कंटिन्यू करुना जाशी जाल्यार you will backslide. And this is the reason why many people have gone back. संवसारान भितर सगळ्या जायतीं जाणां म्हणटा हांव जेजूक स्वीकार करता पूण थोड्या दिसांनी ती परत येतात आनी जे आपले करूंक जाय ते करता. बेब्बी खाय वो वॉटेवर जेजूचे मे बी मुना अजून वचूंक ना आनी काम जावंक ना मरे म्हाजें. हांव म्हणटाली रितीरा वचूं जाल्यार म्हजें काम जातलें. म्हजें काम जायना मरे, जावंक ना मरे. आनी मागीर आनीक कोण तुजें मुना अजून भितर वचना आनीक कोण येवन तुका सांगता आनी हें जावंक ना मरे. आतां भायलें पळय भितरलें पळयलेलें आतां भायलें पळय तो भायलें पळोवंक वयता. बाय वॉज यू डिडंट कंटिन्यू. बाबा भितरलेंच पळय. इतून भितर भितरलेंच पळय. भायलें पळयनाका. हालेलुया. भितरलेंच पळय. आनी जेन्ना तूं हें पळयता एक टायमार स्कॉलाक वचोन कोण ग्रॅज्युएट जायना. कंटिन्यू. सगळीं म्हणा कंटिन्यू. यू हॅव टू कंटिन्यू. हालेलुया. इफ यू कंटिन्यू इन वॉट? इन माय वर्ड. हांव उलयता तातूंत भितर तूं
तू रिगून राव मोशे उतर तुझे भितर रिगून रावनी. लेट माय वर्ड बी इन यू. आय एम टेलिंग यू, जोरी तोर देवाचे उतर आमचे भितर रिगून रावला जाल्यार हालेलुया. Oh, the power that will be there in us. Hallelujah. You can overcome anything if the word of God is in you. देवाचे उतर तुझे भितर असं जाल्यार तू उठला जोईत मेळटा. Hallelujah. You must know. So देवाचो शिष्य जरी तो तुका जावपाक जाय जाल्यार तुवें कंटिन्यू दवरपाक जाय. Now who wants to be a disciple? You are already a disciple. Hallelujah. कित्याक? Because in the book of Romans it tells us in Romans chapter 8 that we have to be conformed to his image. देवान आमकां रोसला आपले सारखे जावपाक. Hallelujah. आणि जरी तर हांव सिस्टरी बारीक सदांकाल बसता उलयता. सिस्टर माझे इन्फ्लुएन्स तिचेर पडटालेत. ओके आणि ती म्हणटली सिस्टर यू आर सो फुल ऑफ द वर्ड. माझ्या तोंडान उतरूच येता सिस्टर लव यू नो आय वॉन्ट टू लव ओनली आय वॉन्ट टू राईट. सो अँड सपोज शी इज लाईक ऑल द टाइम एंग्री अँड if she's angry all the time and I'm hanging around with her all the time, okay, and I get influenced by her. So the rag is. So after some time, माझे भितर राग येता. If you are a judgmental person, I'm hanging around with you. Judgmental, suppose you keep on speaking like that, I'm every day hanging out with you, every day continuing my friendship with you. And if you are a judgmental person, automatically, suddenly, they think of it, तू म्हणटले हे हुंयसा नेले. Because you hang around with people. What kind of people? Sorry, I'm not judging. Love you all. Says mother, what you continue to spend time with, you become like that. I always give this example. There was one lady friend of mine, who was working in a perfume factory. Okay, perfume factory in the Kamangasli, that is in Pilan Industrial Estate. Okay, so she was working there. I mean, she likes me a lot, so she wanted to send me a perfume. Okay, so तिने आपल्या स्टाफा बरोबर perfume धाडले म्हाका, perfume concentrate bottle धाडली. And there's a staff. When he was passing by, तो पोय जालो तेन्ना ताचो वास येतालो. फ्रेग्रन्स येताले. चेराचो वास. He was so far, he was coming close to me and he was smelling of perfume. Madam ये दिला तुका. But when he came close, it was not that perfume, but his clothes were smelling of it. ताचे कपडाचेर वास आसलो. कसो? कित्याक तो काम करता perfume factory. All the time he's hanging around making perfumes. So his fragrance catches it. Sasmata, hallelujah. Tu zana jana yadni kitne man mujhe sangle yadni ka sang itlo dhub. They had different kind of frankincense, this different things, right? Yes, so many ingredients dhub powder core, and magir wingle ke upar se. I'm not going there, but I'm telling you the dhub pois aslo, okay? And jenna to dhub kaltalo, he was taking that. It was so smelling. It was smelling so good, okay? And there door to he had to go inside the place, holy place, and the dhub saglo he had to do that, okay? Jenna to bayre atalo, he was smelling of that incense. Are you getting this? You spend your time in the presence of God, his presence will be on you. You will become like him as you spend time with him. जितले तू ताच्या बरोबर वेळ सारता तितले तू ताच्या भाशेन जातले. Hallelujah. The problem is that people don't understand these things. People think मनीस कशें चिंता देव कित्याक जाय, फकत म्हजें काम जावंक जाय म्हूण. You are wrong. तुजें काम हांगा जातलें टेम्पररी जातलें ना न्हू जातलें. सासणाचें जिवीत कोण दितलो तुका? Eternal life is not something that he is only giving. He himself is eternal life. तोच सासणाचें जिवीत. आनी जांकां तो मेळटा
तांचे जिवीत आता सासनाचे जिवीत जाता. हालेलुया. हाका लागून जेजून म्हटला जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेल्या लेगून जिवो उरतलो. हालेलुया. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता आनी जिवो आसा तो केन्नाच मरचे ना. हालेलुया. बिकॉज बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट that itself is eternal life. Hallelujah. John chapter 17 verse 3. And this is eternal life, Father, that they may believe in you and in Jesus Christ whom you have sent. Hallelujah. हे सासनाचे जीवित बाबा ताणी तुजेर विश्वास दवरचो आनी तुज्या पुताचेर विश्वास दवरचो. हालेलुया. हे सासनाचे जीवित. सो मनशांनी देव फकत एक पसरकार कसो केला म्हणून मनशाचें जिवीत बदलना. द डे यू रियलाइज दॅट जीसस इज योर लाईफ, तो तुजें जिवीत ताचे बगर तुवें जिवंक जायना. हालेलुया. Then you will continue in his word. It's like breathing oxygen. Hallelujah. If you spend your time with him every day continually, okay, you'll be breathing life. Breathe कोताना जशें आमकां ब्रेथाची गरज आसा तशें आमकां देवाच्या आजीपणाची गरज आसा, तशें आमकां देवाच्या उतराची गरज आसा. हालेलुया. We need him. He is life. Hallelujah. So Jesus says, if you continue in my word, not the word of people. Hallelujah. Muni santa tenu, new santa tenu, titun continue raunaka. Hallelujah. Baili light bitor yopak dinaka. What is the light? What does it mean? Light means, light is an influencer. Light shows you things. Uswade tukus disti pata. Sonsari tuka zaide dakoitalo. O sonsaracho uswad asa, तेही तुका जायते संवसाराचे वस्तू दाखयतलो. आनी जो संवसार दाखयता ते सगळे टेम्पररी, ते सदांकाळ उरचे ना. सो भायल्या उजवाडान आमच्या स्पिरिटाक इन्फ्लुएन्स करूंक जायना. हालेलुया. आमची गुड इन्फ्लुएन्स जाता. This is the reason why people go back on God, because जेन्ना आमी शाबारा याता. हालेलुया. जेन्ना आमी कुडीचे नदरेन देवाक बोजूंक सोदतात ते सगळे टेम्पररी. जेन्ना आमी फकत तोंडांतल्यान आमी देवाक वाखणटात ते सगळे टेम्पररी. जेजू म्हणटा ही मनशां म्हाका वाखाणी दितात तांच्या ओंठांनी पूण ताचें काळीज खूब पयस आसा. हालेलुया. सो यू कॅन प्रे विथ योर माउथ बट योर हार्ट कॅन बी व्हेरी फार फ्रॉम गॉड. सो म्हणटा काळीज पयस आसा पूण तोंडांतल्यान जायते आमी मागूंक जाता देवा लागीं. And because God is a good father, तो बरो बापूय देखून तू मागता ते तो तुका दितलो. पूण ताचे काळीज आशेता तुज्या काळजाक, ताचे काळीज आशेता तुज्या मोगाक. तो तुका आपले करूंक सोदता. हालेलुया. आमी ताचीच पूण सैतानाचे बी पातक जेन्ना मनशाच्या भितर येता तेन्ना मनीस देवा कडसून पयस जाला. सो देव आशेता, देव आशेन रावता. आनी बाप सर्गीचो म्हणटा हांवें ऑलरेडी करूंक जाय ते केलां ह्या मनशा पासत. आनी हांव आशेता एक दीस ते विस्वास दवरतलीं की म्हज्या पुतान तांचे पासत आपले रगत वाडयला. द फादर इज वेटिंग विथ ओपन आर्म्स. He's waiting. तो आशेन रावता तुका आपली करपाक. सो आमकां तो जेजूचे शिष्य, वॉट इज शिष्य कोण जावन आसा जो आपल्या गुरुशीन रावता सदांकाळ, आपल्या गुरू भाशेन जाता ताका म्हणटात शिष्य. जेजू आमचो गुरू, जेजू आमचो टीचर, जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू आमचो देव. आनी ह्या देवाचे शिष्य आमकां तर जावपाक जाय जाल्यार ताणें जें म्हटलां तितून आमी कंटिन्यू रावपाक जाय. तो जे उलयता ते आमी सदांकाळ आयकूंक जाय. हालेलुया. मनीस तुका जायते उलयतले, जायते सांगतले, पूण तांचेर मन दवरिनाका, देवाच्या उतराचेर मन दवर. हालेलुया. हालेलुया. This thing about religion, get it out of your mind. There is no religion in heaven. This is the truth. Swargarajan religion. Now, sorry Baba, you are in for a big surprise if you think that there is religion in heaven. No religion in heaven. There is one Father and all his children in heaven. That's it. तेही जाल्यार जेजूच्या रोगतान नितळ जाल्ली दीत आसतली. So what is his boasting? My religion, my religion. And in middle of religion, इतले भाग आसा.
Get it out of your mind. Disciples of Jesus. Disciples of Jesus. Followers of Jesus. पाटलावदार जेजूचे. पाटलावदार जेजूचे. मोगी जेजूचे. Hallelujah. आम्ही मोगी जेजूचे. Hallelujah. Hallelujah. We are not converting anybody's religion. आम्ही कोणाचे रिलीजन कन्वर्ट करिना. आम्ही आमचे मन कन्वर्ट करतात देवाच्या उतराप्रमाणे. मन. Hallelujah. आणि आत्मसन्मान जाता. Praise the Lord. Hallelujah. So, तुम्ही माझे उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुम्ही खरेपणी म्हजेशी जातल्यात आणि तुमकां सोत कळून येतले. आणि तुमकां सोत कळून येतले. चालू रावशी जाल्यार जशे परी एक भुरगो ल्हान भुरगो ताचो चलूंक जाता. मम्मी डॅडी म्हणून शिकता. भूक लागल्यार सांगता म्हाका भूक लागल्या रडटा. मम्मी डॅडी येवन ताका बरयता. पूण त्या भुरग्यान अजून आपल्या आवय बापायचे काळीज मन अळकोंक ना. फकत तो इतलेच जाणा हांव मागता भूक लागल्या उलो मारता तेन्ना डॅडी मम्मी येवन म्हाका जेवण दिता. पूण डॅडीचे काळीज मम्मीचे काळीज ताणें अजून अडकोंक ना कित्याक तो ल्हान आसा. पूण जेन्ना तो कंटिन्युअसली त्या घरान रावता आनी आपल्या आवय बापाय बरोबर रिलेशनशीप आसता यू नो आपल्या आवय सांगता बापूय सांगता ते आयकता. ते उतर सांगता ते आयकता. भुरग्याक कळटा बापूयचे काळीज कितें आवयचे काळीज कितें भुरग्याक कळटा. रायट. आमेन. बिकॉज नाव ही इज ग्रोईंग. ही इज अंडरस्टँडिंग. ही इज कंटिन्युअसली स्टेईंग इन दॅट हाऊस. त्या घरान तो रावता. तेच भाशेन जेन्ना आमचो नवो चलोंक जाता आनी आमी जेजूक स्विकार करतात आमी ल्हान भुरग्या भाशेन मागतात बापाशेन म्हाका हें दी म्हाका तें दी. इट्स ओके यू कॅन आस्क बट देर इज अ प्रोसेस तू वाडटले. आनी जेन्ना तू वाडटा एक टायम येता की तूं वचोन यू नो तुका जाय तें त्या घरांतलें घेता. रायट. कित्याक हें घर आतां तुजें. तूं जाणा जेवण खूंय खातें. दॅट इज सेपरेट. बट अबाउट युअर फादर एंड मदर यू लर्न एज यू ग्रो. आमेन. तेच भाशेन आमी देवा कडकून घेतात जितली आमी ताच्या उतरान कंटिन्यू रावतात. हालेलुया. कित्याक जेजू जावन आसा सोबत देवाचो आनी सोबत जावन आसा जेजू. आणि ह्या सोबत आमच्या भितर रिगून आसपाक जाय. हालेलुया. हालेलुया. आणि तुमकां सोत कळून येतले. देन यू विल नो द ट्रूथ. नो द ट्रूथ. I told you the word know is that word yada. Yada means to be intimate with God. ओळखून घेवप म्हणजे एक जावप. जितले तूं ताचे उतर आयकता आनी आयकता इतना करीबा इतना करीबा. Hallelujah. So come so close to God because of His word. और मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे. मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे. मैं तुझको पसंद आऊं. मैं तेरे दिल को पाऊं. ऐसा मुझको बना. ऐसा मुझको बना. Amen. जितले तू ताचे उतर आयकता तितले तू ताच्या भाशेन जाता. Hallelujah. Hallelujah. You become like Him. Amen. You know, you have ever heard? I heard about people saying, तुझे बारे मुझे आसा ती एकदम मोगाळ. बाबा ती कोही मोगाळ जाली कित्याक ती देवाचे उतर आयकता आनी आयकता. Hallelujah. Amen. Amen. कित्याक देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग. Amen. So तुमकां सोत कळोन येतले. Now who is सोत? You will know the truth. Who is truth? Truth is a person. What's his name? Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. हांव सोत, हांव वाट आनी हांव जिवीत. सो जितले तूं देवाचे उतर तुज्या भितर रिगून घेता तितले सोत तूं जाणा जातले. म्हणजे जेजूक तूं ओळखून घेतले. Hallelujah. The word is what will teach you about Jesus. आणि जेन्ना तूं हे सोत ओळखून घेता सोत तुका
स्वतंत्र करता. Hallelujah. The truth set you free. Who set you free? Jesus set you free. Hallelujah. Jesus sets us absolutely free. Died on Calvary to give me liberty. Come on. Jesus sets us absolutely free. Praise His name. That's enough to make me sing. Hallelujah. That's enough to make me shout. Hallelujah. My sins are all forgiven and I'm on my way to heaven. That's enough to make me. That's enough to make me. That's enough to make me sing. Amen. Sort. तुमका कळून येतले केन्ना जेन्ना तू कंटिन्यू रावत जाल्यार. सॉर्ट तुका स्वतंत्र करतले. स्टँड अप. Now, not over, but stand up. ताणी ताका म्हणले, आमी अब्राहमाची संसद कोणाचेच गुलाम आमी केन्ना जावंक ना. समजमोंक ना ते. आमी अब्राहमाची संसद. We have come from the lineage of Abraham. आमी जुदेव लोक. आमी अब्राहमा कडसून आयला. तू कितें म्हणटा स्वतंत्र जातले? आमी कोणाचे गुलाम न्हू. आमी कोणाचे गुलाम न्हू. We are अब्राहमाची भुरगीं मरे आमी. हा? तू कितें म्हणटा आमकां स्वतंत्र दिले म्हणून? आमी स्वतंत्र जातले म्हण. तेणी आत्म्याची भाशा समजमोंक ना म्हणून जेजून तांकां उक्तापे केले. He said, जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सच सांगता. I tell you the truth. He that sins is a slave to sin. हांव तुमकां सच सांगता, पातक कोत्तात ती पातकाची गुलामा. सगळीं म्हणा गुलाम. सो अब्राहमाची संसद जाली जाल्यार कितें जालें? ह्या दोन माणसान येयली जाल्यार कितें जालें? त्या दोन माणसान येयली जाल्यार कितें जालें? आमी गुलाम. कित्याक सगल्यांनी पातक केला आनी सगळीं पातकाची गुलाम. Hallelujah. Amen. Okay. जे कोण पातक करतात they are slaves. सो त्या तेंपार जुदेव लोकांच्या घरांनी स्लेव्स आसताले. केन्ना दवरताले सर्वंट. रायट. सर्वंट चाकर दवरताले. पूण एक चाकर जेन्ना ते घरान पोसतालेत त्या चाकराक इवन नाव इट इज लायक दॅट. एक चाकर तूं जर तर घरान पोशीत जाल्यार ओके तांकां घराचेर रायट आसता. ब्रदर यू नो इट. रायट आसता ना. They don't have a right because they are slaves, right? तांकां हाडलेले हात. पगार मेळो तो कितें बट तांकां रायट आसना घराचेर. ते गुलाम आसता. मालीक सांगता ते आयकोपाक जाय. जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम जाता. पातक तांचे मालीक जाता. पातकाचे गुलाम. देवाचें उतर सांगता आमकां all have sinned and fallen short of the glory of God. सगळे चुकल्यात आणि सगळ्यांक देवाची महिमा चुकल्या. सगळे पातकी. राईट. सो देव जेजू अब्राहमाच्या संसदीक सांगतालो. ओके. He was talking to the Jewish people. He was saying, I know you are from Abraham's lineage, but you are still slaves. तुका स्वतंत्रताय जायी. तुम्ही फ्री नान कित्याक तुम्ही पातकाचे गुलाम जावन आसा. And then he says, see this beautiful thing. या पासत ओके गुलाम. ओके गुलाम सदांच गोरेब्यांत उरोना. पूत तो सदांच गोरेब्यानूच उरता. गोरेब्याचो. रायट. Servant does not belong in the house, but the son belongs in the house. Right? So कितें जालें? अब्राहमाची संसोधन कितें जालें? ओके. Still there was sin, no? पातक सगळ्यांचे भितर आसले, no? Okay? So जो मनीस पातक करता पातकाचो गुलाम जाता. So तूं म्हणत बसून जाल्यार I belong to heaven, you don't. Because of sin. पातकाक लागून. Right? कित्याक आमी पातकाचे गुलाम. गुलामांक घराचेर अधिकार ना. Right? पूण जेजू म्हणटा पुताक घराचेर अधिकार आसता. Right?
जेजू देवाचं पूत. जेजू देवाचं पूत. जेजू म्हणटा ह्या पासत सी गुलाम सदांच घराब्यान उरोना, पूत तो सदांच घराब्याचोच. ह्या पासत पूत जोर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुम्ही खरेपणी स्वतंत्र जातले. If the Son sets you free, you are free indeed. Hallelujah. So जेन्ना जेजू भितर सरता तुज्या जिवितान तो तुजे पानपास कातरता, तुज्यो पातकाच्यो सांखळ्यो कातरता आनी म्हणटा हाय तुका स्वतंत्र हांव करता आनी आतां तूं गुलाम न्हू, तूं पूत. हालेलुया. तूं ह्या घराचो पूत. जसो हांव पूत तसो तूं पूत. बाबा हुंय रायट आसली आमकां, हुंय अधिकार आसलो आमकां. वेरी वी हॅव तर आमकां कांय अधिकार नासलो, पूण जेजून आमचो इतलो मोग केलो की आमी पातकी आसतना आमचो इतलो मोग केलो, आमच्या पासत खुर्साण मेलो, आपले रगत वारयले आनी जेन्ना तुवें ताचेर विस्वास दवरलो, तुजें गॉड तुजें काळीच तुवें उक्तें केलें, जेजू तुज्या दारान आयलो, तुजे सगळे बांदपास कातरले, तुका पातकांतली मुक्ती दिली, तुका स्वतंत्र केले, श्राप तुज्या वयले काडले, सैतानाच्या हातांतले भायर काडले. हालेलुया. नाव यू आर नॉट गुलाम, यू आर अ पूत. हालेलुया. सगळी गुलाम आसली ना आमी. यू आर ऑल slaves of sin. No exception. No religion could save us. No amount of sacrifices could save us. कितली बलिदानां दिल्यार आमकां सारवार करूंक जायनासलें. कितले कोंबे मारले कितल्या जाणांनी, बोकडे मारले कितल्या जाणांनी, वार्ती पेटयल्यो, आंगवण्यो केल्यो आनी फुलां घातलीं, कितले केले, म्हळ्यार कांय जावंक ना. पातक ते पातकूच. कितले सॅक्रिफायसेस केले. कोणी म्हटले ही भांगराची ओस करून दी, कोणी सांगले हे करून दी, हे चांदीचे हे कर, कोणी म्हटले नाल हाड, कोणी म्हटले आनी कितें हाड. सगळे केले पूण पातक तीच उरले आनी साखळ्यो तुटोंक नासल्योत. पूण जेजू पूत देवाचो घराचेर अधिकार आसा, आख्ख्या संवसाराचेर अधिकार आसा. आपूण खुद गुलाम जालो. एका गुलामाचे रूप ताणें घेतले, एका चाकराचे रूप ताणें घेतले, ताका बांदून घातलो. जे रूप आमचे आसले ते रूप ताचे जाले. आमच्या जाग्यार तो गुलाम जालो. जे आमकां फाव आसले, जशे गुलामांक पानिशमेंट दिताले, ते पानिशमेंट आमचो जेजून घेतलो. वो मर गया कि जीवन में पाऊं, बांधा गया कि मैं आजाद रहूं. उसने झुकाए मेरे सारे कर्ज भी और वो जिंदा हुआ. वो है जिंदगी मेरी, मेरी हर खुशी, आशा वो है मेरा, मेरा आसरा. वो है जिंदगी मेरी, मेरी हर खुशी, आशा वो है मेरा, मेरा आसरा. Thank you, Lord. आम्ही बांदपासून असले. जेजू खुद साखराचे रूप घेतले. फिलिपियन्स 2 अंक सांगता, he humbled himself even to the point of death and took upon him the garb of a servant. साखराचे रूप ताणें घेतले, कांतो जालो आनी मरण खुर्साचे ताणें येस म्हटले आमकां लागून. जेन्ना ताका खुर्साचेर मारलो, बापान आपली पाट ओडली ताका. तूंय त्या खुर्सार जेजून प्राण
प्राण सोडचे आधी जेसून म्हटले इट इज finished. That word in Greek is tetelestai. I am not here to glorify a name. I am here to glorify Jesus. He said tetelestai. Tetelestai. E utor use kottalet. Te bar. जेन्ना कोणेन खूब रीण दिवपाचें आसलें आनी ते रीण फारीक जेन्ना जातालें ते डॉक्युमेंटाचेर बरयतालेत पेड इन फूल म्हणून आख्खें रीण कॅन्सल जालें म्हणून ते वर्ड तेतेलेस्ताय रीण फारीक जालें हे ताचो अर्थ खुर्साचेर जेन्ना जेजून कळटालो ताणें म्हटलें तेतेलेस्ताय तुजें आनी म्हजें रीण आसलें आमी गुलामां आसलीं हें रीण आमकां केन्नाच फारीक करूंक जावचें नासलें तें फारीकपण जेजून दिलें ताणें म्हटलें इट इज फिनिश्ड जेजून म्हटलें तुजें रीण हांवें फारीक केलें तुका सुटका मेवली सुटका मेवली You are free. You are free. You are free. Hallelujah. स्वतंत्रताय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो. Freedom is not about I can do what I want. म्हाका जाय तें हांव करतलो. Not that's not true freedom. खरी स्वतंत्रताय जेन्ना तुजें आख्खें जिवीत तूं जेजू पेटयता ताच्या बरोबर संबंद दवरता सदांकाल तेन्ना तूं फ्री जाता कित्याक तो तुजो पयलींचो दोनी आसलो बगर बगर येवंक सोदतलो तुज्या फाटल्यान पूण आतां तूं जेजूचें जेजू तुजो जेजू त्या पयलींच्या मालिका Hallelujah. Amen. We can think about everything. Think about everything, but Jesus will fight for you. Hallelujah. He took it all. So if you continue in my word, then you are my disciples. Hallelujah. Jesus, मोजे शीस मोग करून जाणान मोजे शीस बोगसूंक जाणान मोजे शीस कोण पिडीत आसा जाल्यार तांकां मागणी करतले मोजे शीस जरी तर कोण निराशी आसा जाल्यार वचून तांकां बुजवण दितले कित्याक जसो हांव तशें म्हजें शीस हालेलुया आनी देवाचें उतर तर आमी कंटिन्यू दवरिना जाल्यार आमी भायली if you don't have the light of inside then we will be influenced by the outside light. Listen very carefully. The word in, the world out. But if you let the world in, the word will be out. Two cannot be inside. Hallelujah. So baili light amka influence and amsha bitori light the ami continue dorpak sai. Hallelujah. Ami zo bidicher uzo bakata sagats to uzo beton dorpak sai. Hallelujah. So there is no break for your prayer life. So you cannot take a holiday in your prayer life. Sunday I want to take coronally atazale atawazani pache ani magi you go home and Monday ari kalus gela mele retira ari put jesu bare mo transfer ari kalus gela mele retira kidele bogar mangine karo ha ari bible va ari kidele bogar bible vajo kalus ai kola mele utar ani te preaching ai kola purori ata if you want to be his disciple continue in the word. Hallelujah. Sunday and Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday and Sunday. Hallelujah. Give me this day my daily bread. Hallelujah. You want to be strong. What does his disciples do? Jesus says that believe in my name. You know what the good news says?
You know the Good News Bible says in Mark chapter 16 verse 15? How many know that? How many know that? Mark 16 verse... How many have Good News Bible? Good News Bible. How many people reading Good News Bible? Okay. Well, I have it, but I use NKJV, okay? For those who want to know. New King James Version. Good News Bible I have. I use it. But Good News Version is very simple to understand, okay? But the original version is King James Version, which I'm reading. But Good News Version of the Bible, Mark chapter 16 verse 15. What it says? The believers. Okay? NKJV says, they that believe in my name, माझ्या नावाचे विश्वास होता, माझ्या नावाचे बावा ठेवता ती okay, they will cast out devils, they will pray for the sick, they will be healed, they will speak with new tongues, right? That's what NKJV says, they that believe in my name. But the Good News Version says, the believers. Hallelujah. The believers will cast out devils, the believers will heal the sick, the believers. Hallelujah. Now I'm just making you comfortable with the word believer, because you think like believer. It's a good word. Come on. It's a good word. It's the best word. It's good. Pavarti. Visvashi. Hallelujah. Patla darami Jesu che. Come on. Patla darami Jesu che. Gyokuru samche. Patla darami Jesu che. Hallelujah. So believers is a beautiful word. Hallelujah. Ji God mojir bawa thought ti deonzar kattilin. Okay? So she says, so every believer is a disciple of Christ. You have to cast out devils. You have to heal the sick. आता आओ मुंडा म्हणून कोण तो वेंको ते वचून तू हात धरून नाका तेजेर. ओके, कंटिन्यू राव पहिले देवाच्या उतरान, तेन्ना तुका सोत कळून येता आनी मागीर सोत स्वतंत्र करता. What happens? Freedom. So 5 वर्सां फाटीं म्हाका दोन राग येतालो, पूण उतर आयकता कंटिन्यू रावले. आता कितें जालें? आता राग येना मरे, कसले गाडी मारतालो, आता येच ना, रायट? कितें जालें? तूं कंटिन्यू रावले, सॉर्ट कळून आयले, सॉर्ट तुका स्वतंत्र करता. Because Jesus is written now, He's setting you free from all that rubbish that was of your past, तुझ्या आतल्या जिविताचे. Hallelujah. तेन्ना जेन्ना तुका पवित्र आत्म्याचो अभिषेक येता, तेन्ना तुका जाय तें करूंक जाता. I'm not talking on that now, but I'm saying this is what you will do. Orti kamatu kottalo. Do you believe it? Orti kamatu kottalo. Hallelujah. Hallelujah. देव आपली मूर्ती कामात तुझे भीतर करता. Hallelujah. He started already the work in you. He started already. Hallelujah. The Bible says Jesus is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. He gives birth to our faith and He will complete that faith. Hallelujah. आमच्या भावाटा तो झोलना गाठा कोण? Jesus. Hebrews chapter 12. He is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. So, तुझी वेदी सदाकाल असपाक जाय मागण्याची वेदी. जंय तुझें जिवीत तू बलिदान दिता देवाक as a living sacrifice. उतर देवाचे सदाकाल तुझे भितर आसूंक जाय. Hallelujah. ओ उंडो देवाचो तुझे भितर आसूंक जाय. Hallelujah. Light पेटोवन रावपाक जाय. Continue. Don't take a break. Don't take a holiday for prayer. Your personal prayer. So many more personal prayer. I want to hear. Ekai break day na. Okay? I'm talking about a personal prayer. Jana tu kara hoita and Jesus manta. Come now.
Come no. I don't think I don't know. Magit ko no. Thora main magician no. Munta ten no. किधर है जेजू तू? तालुत गेले म्हणे. ना. म्हाका तू जाय. कितली जाणां हांगा आसा जी जेजूक म्हणटली जेजू म्हाका तू जाय. Hallelujah. You have to choose him above everything else. Hallelujah. Spend time with him. The more you spend time with him, you become like him. Hallelujah. Open your hands. Continue. Don't stop. Don't take a holiday for prayer, because the devil doesn't take a holiday. He is out to get you. So itan आर्थिक लागला तुझ्या. तो तुका डिस्करेज करता, तो तुका निराशीपणान हाडून सोदता, तुझे मन डिस्टर्ब करून वावुरता. तो एका गरज काडलेल्या शिवा भाशेन तो तुजे भोंवतणी आसा, तुका गिरासूंक सोदता. तो हॉलिडे घेयना. सो तूं जेन्ना मागण्यान आसता तेन्ना तूं शिडूक आसतलें आनी जेजू तुजे बद्दल तो झुजतलो. The Lord will fight for you. Come on. Just open your hands and begin to thank him for this word. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. दुनिया माझे दोळे तुवें उगटे केले आर्गनिता सोया जेजू. म्हाका तुजे भितर स्ट्रॉंग जावपाक जाय. म्हाका तुजे शिस्त जेजू जावपाक जाय. हालेलुया. तूं जसो तसो हांव म्हणून हांव मानून घेता. हे जे काम तुवें म्हजे भितर सुरू केलां ते तूं कंप्लीट करता जेजू. आनी म्हाजेच भितर न्हय, माझ्या घराब्या भितर. सी, देर आर सम पीपल हियर, यू आर प्रेइंग फॉर द फॅमिली सल्वेशन. तूं मागता देवा लागीं की तुज्या घराब्याक देवान हात लावचो म्हूण. पूण जेजू म्हणटा, म्हजे धुवे, म्हजे पुता, हांवें तुका वेचून काडला पयलो. जेन्ना म्हाजें उतर तुजे भितर फळां दितलें, ही फळां पळोवन तुजे घराबो तांकां कळटलें की तूं म्हजें म्हूण. They will be attracted to you. They will be attracted to the fruit. They will see the love. हांव तुका बांदून हाडटा म्हणटा जेजू. I am building you up. Arama shatara bate, ridalama katara base, rabata lamata. Open your mouths. Begin to pray. Rabana mata rabaka, resheketere beha, letarama hatara. Glory. Shabalabaka. Rebe seberenta mantara baha. Rekabasa harabakata. Hallelujah. Holy Spirit, stir up your people. Hallelujah. आमचे आत्मिक डोळे ओदीक उगटे कर. Come on, let's pray for that. आमचे आत्मिक डोळे उगटे कर सोम्या. आमचे आत्मिक कान उगटे कर जेजू. Hallelujah. Open up our spiritual ears. Hallelujah. आमकां समज दी जेजू. तुझ्या उतराची सोसवणी दी जेजू. तुझ्या उतराचे प्रकाशन आमी सोसवून घेवपाक. Hallelujah. Rabba shabalo motoro koso rebeteke ratile namato leshabalunta montara beketi arrakonta barustaleke zaita zananke velar bitor pekoni menta tuja kalza pekoni menta. You are receiving some sort of healing. Hallelujah. I see discouragement going away. Nirashipon poisata. Hallelujah. Nirashipon poisata. Shabalanta ramanta rabeseke teberekete. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your leading. Rabami rebenina nako rastolem restala ibrastom rostala barra tele gerebete. Hallelujah. Be careful what you let into your life. Be careful who you let into your life. तुझ्या जीवितात कोणाकूय बेश्टेच येवपाक दिनाका. चोर येता चोरूंक तुझे भितरले उतर कोणाकूच काडूंक दिनाका. जे सोब तुवें स्वीकार केला ते कोणाकूच चोरूंक दिनाका. Come on, baroshieleke. Nothing is more important than my God. Hallelujah. Holy Spirit, I pray that you would ignite a fresh hunger in them. Hallelujah. Hallelujah. I want you to leave your chairs and come here for a while. Oh, come on, leave. If you feel the anointing, come here in the front.
Come here in the front. Let the anointing of the Lord come upon you now. Hallelujah. Come. Anybody who feeling the anointing, come here. Come here. Hallelujah. Hallelujah. Come on, take out the chairs and make place for the people. Hallelujah. Come in the front. Give place for people. Get that sister here. Shabalo tamante. Hallelujah. Betoi tujhe jeevit Jesu. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kneel down, sister. Hallelujah. Resemete. Erastolem. Restalomra. Takaram. Rastola. Hallelujah. Remastoka. Hallelujah. Come on. Jivit tujhe betoi. Vedi chirgal tujhe jivit. Hallelujah. Jesu baka hodik uzasai. I want the fire more in my life. Hallelujah. Saite वस्तूकडे तुझ्या जीवितान घडलेले असा तुझा उजवा पालोपा कायलेले आज जेजून तुका हांगा हाडला तुझा उजवा पोतून पेटोवपाक Hallelujah. पोतून पेटोवपाक Let your fire be lit in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Here is my life. Lord, send your fire. तुझा पवित्र उजवा ये वेदी चिरगाल जेसू. Hallelujah. See, without even me laying hands on you, God is going to touch you very all. Hallelujah. Come, sister. You come here. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Holy fire on you, sister. Holy fire on you. Shamarakata. Erusili matoro. Ebrashtalakara. Hallelujah. Bring the guitar here. Rabashaleberedia. Hallelujah. Glory to God. Come on, everyone. Surrender your life to God. Continue in the word. Continue in the prayer. Continue in the fire. Continue in the hunger. Continue in the hunger for God. Hallelujah. Bhuk वाढाय जेजू आमच्या भितर. Bhuk वाढाय तुझ्या उदराची. Bhuk वाढाय तुझ्या आजीपणाची. Lord, raise up intercessors. Raise up prayer warriors. Raise up worshippers, Lord. Hallelujah. Rekamatara. Hallelujah. Rehetemetera. Ezeramotara. Egrastolamara. Egreseteregedema rustalemete. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Prepare. He's preparing you for something great. Come here. He's preparing you for something great. Yeshua. Hallelujah. Many disturbance comes in your life and it's not allowing you to focus on Jesus. But the Lord says, I have loved you with an everlasting love. Hallelujah. I will not let you go backward, my daughter. How to ka fati wazo mdiutsana. Kidak amen tuzo mo kela. Sasnaktan amen tuzo mo kela. Amen to ka vitsun kala. Hallelujah. Eberasi, Erekitaba, Eleshalaba, Egresalebarunga mate, Ishwarabale, Ireke. Hallelujah. Bow before the Lord, my dear. Erekesi, hallelujah. More of the Lord. Shabalamata, Egresilebatora, Liderasi, Terrebahota, Jesumaka Vichidrebasach Denedi. Come on, somebody, you can ask the Lord, give me the gift of tongues. Can you tell the Lord, I want the gift of tongues? Touch my tongue. Mujhe chibekat lai Jesu. Hallelujah. Come on.
on. Oh, call the sister in the front. Hallelujah. Hallelujah. Come sister, come sister. Hallelujah. Come on, fire on you. Glory to God. Glory to God. Fire on you. Hallelujah. Jesus. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Recebeta baraha. Idrostali baraba baba baba. Rakabatora. Elesanita. Ebrostaleka. Ebreselega rutaleve. Yeshua. Yeshua. Yarahia. Holy, holy, holy. Continue, 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 continue. Hallelujah. Kneel down, my dear. Kneel down, my dear. Shabalaka. Shabalaka. Give yourself to the Lord. Don't be cold. Don't be cold. Fire. Oh, let the fire keep on burning. Let the fire keep on burning. Igera. Igera. There is a war against your life. Igera. Era basile pay. Yerese. Hallelujah. Hallelujah. Yes, 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 yes. Oh, the Lord is with you. He's fighting for you. Yabarra, Eshkora, Emresi, Enrita Labaha. Special Devata Shiva to Jawarais, Eredileme Kabara. My God, Holy Spirit. My God, you're faithful. My God, you're faithful. My God, you're faithful. My God, you're faithful. Thank you for the fire. Thank you for the fire. Thank you for the fire. Sushma, receive it. Sushma, receive it. Sushma, receive it. Iyabashaba. My God. Hallelujah. My God, my God, my God. Receive the fire. Receive the, come here, come in the front. Come in the front. Come in the front. Receive the fire. 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 Kari amato. Erebalota. Igresha balenda meraki. Oh, glory to God. Glory to God. Sons and daughters of God, 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 sons and daughters of God. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my God. Yes, my God. Yes, my God. Oh, yes, my God. I'm yours. I'm yours. Tu माझ्या जीविताचा दोनी. Jesus माझ्या जीविताचा दोनी. Oh, येशू मेरे जीवन का मालिक है. Hallelujah. माझा जेजू जुस्ता माझे बद्दल. माझा जेजू माका फाटीवाचा दिवचा ना. माझा जेजू माका फाटीवाचा दिवचा ना. माझा जेजू माका सैतानाच्या हातात वाचा दिवचा ना. My Lord is going to fight for me. Hallelujah. I will continue this fire because my Lord will keep me burning for Him. My God. My God. Yeshua. La barahanate. Oh, glory. Shabalabala. Shabalabala. Hallelujah. Yeshua. Yeshua. Moima, 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 Sonia.
मोजे हात उभारून तुका वाखाणी दिता नेवाचो मेंढरो siwa sonar. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne, and unto you we lift our hearts and praise. You are the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice and praise. You are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory, 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 glory to the Lamb of God. Glory to the Lamb of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Devacho menro siwa sonar. Tua sayono de morir. Tu casa favo wakandi. Devacho menro tu moslai tia siwa sonar. Amche har ubarun stuti wakani dita devato mendro siwa sonar. You are the Lamb upon the throne. Every hand lifted up. तुझे बगैर सोम्या कोणूच ना जो आमचे जिवीत जावन आसा. तूं आमचे जिवीत सोम्या सासनाची जिवीत तूच जावन आसा. आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली तुवेंनूच सोडयल्यान. आमचे वयर पातकाच्यो साखळ्यो आसल्यो त्यो तुवें तोडल्यो जेजू. श्रापांनी आमी जियेतालीं, काळोखांत आमी आसली. हे श्राप तुवें आमच्या वयले सगळे काडले जेजू, आनी आमकां तुज्या उजवाडान भरली. हांगासर कोणूय तर आसा जो चिंता की म्हजे वयर श्राप आसा, जाल्यार आयज हांव तुका सांगता, देवाचे उतर आमकां सांगता की जेजून सगळे आमचे श्राप घेतले. तो श्रापीत जालो आमकां लागून. आपले कुडीर ताणें आमचे श्राप घेतले आनी ताच्या रोगता उदेशी तुका सुटका मेवली. जो कोण भावार्थ ठेवता तो देवाची मोहिमा पळयतले. You believe the devil has no power over you when Jesus has become the Lord of your life. जेजू तुझ्या जिविताचो दोनी जालो, तो सैतानाक तुजे वयर कसलोच अधिकार ना. तू आता कोणाचे गुलाम न्हय. जाका पुत स्वतंत्र करता तो खरेंच स्वतंत्र जाता. आनी देवाच्या पुतान तुका स्वतंत्र केले, सुटका दिली. यू आर फ्री. आनी ह्या फ्रीडमान हे स्वतंत्रतायेन तुका चलूंक जाय. I can see a beautiful future for you.
a beautiful future for you. Jikon taja ajir ponan sodaka jietlin. Oh, you will be filled with the presence, the fire. You are going to become a presence carrier of God. There is nothing better than that in this world. If you become a presence carrier of God, like the fragrance in the perfume factory. Hallelujah! Hallelujah! People will sense the presence of God when you are around. Hallelujah! Such an anointing upon you. Such an anointing upon you. And I saw there is a war against you. There is a war in the spirit against your life. Because the enemy is after you. Because you carry much to give deliverance to the captives. And the blood of Jesus has washed you. The blood of Jesus has cleansed you. You belong to Jesus. You belong to Jesus. The enemy has no right over you. Hallelujah. The enemy has no right over you. Hallelujah. Hallelujah. देवान आपल्या आठ पडव्यान धाडला तुका प्रोटेक्ट करपाक. Hallelujah. 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 Oh, the fire circle around you. The fire circle around you. The fire circle around you. Shabalaba shakalaba eretelebete. Hallelujah. My God. My God. My God. Oh Lord, my God. I speak life even in your family. Even in your family. Even in your family. For your family. The life of Yeshua. The life of Yeshua. The life of Yeshua come in your family. For every family member. In the name of Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Use this child for your glory. Yes. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, pray. My God. My God. My God. My God. Oh, yes, fire on you. Peresi, erotomoto, ledebe, redebe, legadam, roshalebete. Hallelujah. Hallelujah. Ledebe, rezebe, yelebato, erekesia, mantoroshotola. Shalamate. Yesu. Hallelujah. My God. My God. My God. New life, my dear sister. New life. 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 देवाचे उतर तुझे भीतर. देवाचे उतर तुझे भीतर. वाढवणी, वाढवणी, वाढवणी. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I speak healing in your leg, my sister. I speak healing in your leg right now. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak healing in your leg. Every swelling, every growth, every infection in Jesus' name, be gone right now. In the name of Jesus, every pain be gone. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. 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 तुझ्या वयले श्राप जेजून काढले. तुझ्या वयले श्राप जेजून काढले. तुझ्या वयले श्राप जेजून काढले. जे किते दुश्मनांनी चितलेले ते घडोवन येवचे ना. घडोवन येवचे ना. जेजून तुका सुटका दिली. Forgive them. Forgive them. Forgive them. Forgive them. Aramastore. Yaba hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, the presence of God. You know, I can feel a beautiful presence of God in this place. Beautiful presence of God. Open your hands, just a few moments, few moments. Yes, yes. Yes, 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 yes.
Jesus. Oh, the glory of your presence. We your temple. We give you reverence. So arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace as your presence now fills this place. From today onwards, the Holy Spirit visit your home, your life. देवाच्या चिपळूण तुझ्या जीवितान वाढवणी. Sweet presence of Jesus is in this house. Sweet presence of Jesus is in the house. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. All the earth will sing your glory. Seraphims and cherubims bow down before thee. God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity. इतले देवाच्या चिपळाचा पवित्र आत्मा या जाग्याराचा. His presence. His presence is here. His presence is here. Yes. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. All the earth will praise thee in earth and land and sea. Seraphims and cherubims bow down before thee. God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity. जाणे जेजूक स्वीकार केला. जेजू तुका म्हणटा, तू पियो नाका. हांव तुज्या सनत संवसार सोंपोपर्यंत आसतलो. हांव तुज्या सनत आसतलो. ऑलवेज. निराशी जाय नाका. कित्याक तुज्या मनान तुवें चिंतलें, हांव देवाक पाठ करून जायते पावटी हांव सोंकला पडलें. निराशी जाय नाका. ताणें तुका सोडूंक ना. आयज तुजो असो परतून पेटोवपाक जेजू
angasa ani tuka angala. He brought you here to light your fire again. Rapasho arrastele eragita engrashali kemanto re ezi amato rayi ebalakora ezetere hita barota elegresete. And he will make your feet like deer's feet. Like deer's feet. The heaviness from your leg will go. The heaviness from your feet will go. In the name of Jesus. Re abara abaroshta elegeti labrakite belegete kara ezedelegedeba. Jesus in your teaching. Jesus in your teaching. Jesus with you as a teacher. Jesus with you as a teacher. Jesus with you as a teacher. Marati ebetalaka egrayataba hamatorasi hallelujah. Yes, my God. Yes, my God. Yes, 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 yes. Yes. Your life is changing from today onwards. Hallelujah. Yes. आजच्या सातावन तुझे जीवित बदलतं. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. You know, sister, Apoita, tu ek zuzari. Tu ekle zusta. Por Jesus tuja barabar asa. Oh my God. There are some people who feel themselves alone. You're the only one in the house who is fighting for your family. You're the only one in your house who's fighting for your family. तुझ्या family पासून झुजता तू. आज देव तुका अद्भुत शक्ती दिता, अद्भुत ताकद दिता. Hallelujah, hallelujah. तुका इनाम मेळटलो. तुझ्या दुःखाचो इनाम मेळटलो. तुझ्या मागण्याचो इनाम मेळटलो. I don't want anything in my life. Tears that you shed in the presence of God. Nothing is wasted. Nothing is wasted. Hallelujah. 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 Say with me, Father, thank you for your word. Heavenly Father, thank you for your word. Baba tuka arganita. Tuja utra katir. Tuja utar. Maka स्वतंत्र करता. आजच्या दिवसात दुनिया देवा अनेक एक पावटी माझे जीवित हांव तुका समर्पित करता. तुझ्या उतराची भूक माझे भितर वाडोय. तुझे आजीपण माझ्या जिवितांत वाडोय. तुझे बळ म्हाका दी. पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. तुझा वाव करूंक जेजू म्हाका बळ दी. तुझे उतर प्रगट करूंक जेजू म्हाका बळ दी. सैतान म्हाका कांयच वायट करूंक जायना. कित्याक जेजू म्हज्या जिविताचो दोनी. ही म्हजी कूड देवाचें मंदिर. म्हजे भितर पवित्र आत्मा जियेता. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 My God. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful work. Truly, Lord, you're faithful. As you said, you did it, Lord. You're faithful, Lord. You are all we need, Holy Spirit. You're all we need, Lord. Thank you for your beautiful people. Papa, dorekleche tuza आशीर्वाद मागता, Papa. आणि आज जाणा already ती blessed असतात. Already ती blessed असतात.
सोनिया कित्याक तुझे उदर तांचे भितर आसा हालेलुया आशीर्वाद तांच्या जिविताचेर आसा सोनिया तुझ्या रोगतान ती कवर जाल्ली आसा तुझ्या आठ वडव्यांक धाडून तू तांकां रक्षण दितलो ती भायर सरतना भितर सरतना तू तांच्या सांगात आसतलो कसलेच संकट ताच्या जिवितान उरचे ना हालेलुया हालेलुया दुश्मन जितले ट्राय करता तो केन्नाच सक्सेसफुल जावचो ना बाबा कित्याक तुझ्या भुरग्यांक तू राखतलो सांबाळटलो कसली मरणाची पिडा तांचेशी येवची ना भिरांत तांच्या भितर उरोंक जावची ना हालेलुया कित्याक तुझे उतर तांच्या भितर आसतले हालेलुया Hallelujah. I bless my Lord in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Give glory to God.